kare Nebo ya mutugi na angina kune atiura urachoa gite ubunge no thimenti na kiamwa kia TSP Elias MUREGA na uriti Kawira mwangaza ABANGANIE ringe bodi cha KAUNTY kenda kwagirithia manifesto yekie ndirite mureke kinyainye ile ruangi rarue okimana barabara KURIA kinye MCAS nende batikethire BATIKARUANE na mutongerio mwandikitwa ndeto muthuri murioki na utwa ndetoi ona kinya kithwa ritungu bathirikari ya kaunti Meru ni beri bachoke ngugine kwina barabara na munyaka baba na bodi barabara itango ke obicini bwa ngabana muno bare ma minister chief officer barabara mweja kirira na kinya baba kutho barungamirite mbudi mwanya baba bao kana bonde pomba kutho bagete jarirwa ugeja kutho Kawira mwangaza anyuze mu mantariki 45 muri juju akenya na maabisa bange baberu bobisi yawe lakini itebia si pionde Governor ola wizete no wizana ya thirikari uko CEC kana county executive members committee the appointing authority governor na kathura kuringana na uria we provided to gesheria nonto ite komi bukethra bwina county assembly members nkorokie 30 bugatara ite maximum ya 10 ko CEC 10 bau appointing authority governor na ba approve county assembly nyekethro no rale na governor na kwenda wenderea no wenderea CEOs kana chief officers still appointing authority governor na nyabo when approval assembly no wendere barabeku kana kathura bonde baberu Elias MUREGA agwitengende kuria kwenda Kawira thithia na chicho tongire bwa mbudi mwanya kenda chumba gutani na manifesto yawe bodi hizi chonde ikageterwa ugaruruku na imatarajio ja governor leo keza ikenda omba kwa rain matarajio zawe kana manifesto yawe na witi ngogebwa bodi hizi akimuria tegere muno mando ja ruji barabara na sibitari nondo ni chaka liba miru bakutho bakibatara niae na biu ibyo Kawira tuko expect za mwananchi kawaida restructure ikienda twina access ya health care the nearest possible na cost yethroe irente na madaktari bethro bena motivation ya kungana bethro bage bakaeza na service area inyabongo bagwiritwe then ombe kugita njira chietu chithro chimo trabo antu bombe kwithro bari mainto bibia kurenya kurete bakabiumaria na aria then bethro bena rozi ro kunywa ro kungana na ro kurima then you are done utikenge mumero omba kwithro agwiriritwe nkurukie biu akiakirire MCA baraba durindere kaunti Meru bakeja na ndoa indibeje na ngwataniro nikenda gutigira kaunti Meru nikuita bwega na inchi ko keja na mentality maybe kwejete ko jeopardize kana kugita thirikari Kawira mwangaza remo gwita ngugi no discharge your mandate well irio ikikatiba at the same time support governor ko deliver kire mwananchi kawaida ko inkuromba bonde orethro thuri na kiama kia bus kia UDA kia NAK kia Jubilee independent support thirikari hizi yombe kuderiva na yomba kuderiva inyago komba kuderiva madeti nikabata nandi ni gutigire bagwitaria na William Ruto nikende nyamanto jara ugita kathire dene kaunti Meru ethwa kinyeria ko ari umwe asura na asura namba 1 na area na bateri kweza bakanline their manifesto na agenda yao kienda bomba gutethani na inyawengwa ombe gutetheria Ruto ku identify kurobera inyaba beke UDA za bamithika bombe kwithira bene itebia mawaziri inkiripotera WITI TV mbeta muthuri murioki.